Om Swastiastu. Inggih aratu pamirsa sinareng sami. Titiang saking anggesanti YouTube Iya Seberung. Majang ring ratu dedani sani penggemar seni budaya sastra semangat kusumayang titiang. Ngiring saksiang tayangan titiang ring YouTube Iya Seberung elingang puniki surprise. Kaen semangda wenten Cikno sani kebos melestarikan seni budaya sastra. Ajang ring sang pengwacen terus ngaji kengklem bobokongan para sisian bapu aja mekejang ni jani bapu lakar micaya ngajak-ajak ni madan haji penyalon arang pasak watone ngani madan sairaning manusia kebos haji engkleng bebokongan to ni jani ojang bapu tulang cetir yen ni dewa delaka ngulangan haji engkleng bebokongan itu sarelwe ni madan kaudokan ada ditucik metu saking tulang cetik tu kita ni ngaji pelagadan yen sama tang bapa ari sejeron naji kawi sesana ni carco bapa do mata naji belegodan gitu ni maring hati pernah ibu wet sangkaning tulang cedek ditunyen pasak watuan linggang ri sejeronin ati tuh gitu nih buang sad maka pamadalanyo metu saking tulang cedek melingat ari sejeronin ati sido ngemijilang saking pungsading manusia pungsad idewa tu kita ni ngula gati makelana panawi seso maka cikno dasar pemasak utuan sido pacak boni dewa do makajang sing jadelen ni metu saking yoga metu sakeluar madan kawi sesan tulang yang paling macatan to ningkat ni madan aja kajak haji belegodan manut
uling ning aji sastra pecalon narangan satuang bapa uling tulang gitu topat rasaya aji anto pogo sami Sako pengajap sing jadul nyikihan daging pikayu nyikihan ni madan bayu sabit melarap ni madan ngas tahu aji anda boga ni tulang jadi Metun nyana sing jadelian sangka ngilik ni madan tri permana bayu sabde itu ngulang ngeri sejeroning jajana mijil saken tulang bibe tulang plantek tu ketene kenando sarwa pinando tilengan sarwa wel kawlokan mukajang nasana to ngalih ni madan blegodan sangkane hengkleng bangkongan to pemes mukajang pasak betuan ada di sejeron angus sarira ni manusia ni hidupang ni wat maka dengan sida metu ni madan otot ni madan wat dengan sida motikna yen sobo pacak ngawi sayang sakeluar aja apa ciri uling di tangan otot dengan tu gitu calon aran ipo ni subuh ni madan aji kaputus ndakat utama pesan ni madan aji calon aran Bila maka pandes tiang pinayan apa di jani unjang apa eri sejeron ni madan penestian ni sakeng silir maka wakana apa modalnya yen ale kuling penestian jani satuan apa uleng disilet maka pinakapasak wetun nyana to ni madan kawisesan utama begitu ni geni aludra kang pinujo Eri kalau dewa ngerangsek ni madan aji calon narangan ni satuang mapo nye ni patut kapuja nye ni patut keras titi manyeng akena geni ludra marwan tadi nanggo saya geni ludra astawa tu kita malingo telang ati
subana sidoy dewa ngasah kade madan geni luda manjengakeun madawan tadeng sarirani dewa lingyang lantas sido di hati tuh gitu nih Choang cơ mặc qua ta liêu di subana lantas sido boni dewa ngalingyang dari sejeron nanti pemetun itu wet saking je uleng dicangkam pemetun itu neto dok itu ni kawan tendas nukut rambut di subana sido uleng cangkam metu toraris lanturan ke kawan sirah Yusuf pri sejarah ning Roma di mata rambut cok itu awanang genis sekunang sido antar boniwut saking cangkem urmaning di hati medal saking di madan cangkem sinah dituada cikna ni coba ni madan keni sawenang sakawenang tu adanan ini Moyeng ati Muak kesrano Pandestia uling di jola kar pesup cikna pero cerita sak idewa rita kalengelaran ngasah de madan tutur buka gitu sing jadolen penestiane metu sampai ngati to gitu deh Malingo mareng radayo Ari kalanan kasah kari sejeronan nati ni jani tunas lingyang ari sejeronan ante wardaya ni dewa ring paukodan ni dewa to gitu Mabwe seko jaran gadin sido lantas pacat bani dewa kawi sesan pengiwani pangtawang dewa ni subani madan aji kawi sesan jaran gading tuh gitu Pungsat maka wawatuan yen aliang mapun yani pametun kawi sesan aji pengiwani madan jaran gading sing jadalen wit sangkaning pusar uling di pungsan medal tuh gitu jaran gadang kadang ngakuin metu kawi sesan saudaran ganda pinaka timpal ganda pinaka ruang ganda sing jadolen di madan jaran gadang tuh gitu nyaline makawahano Ri kalane subuh pascat
kawisesan ngematuang ni madan sida jaran gadang kelawan jaran gadang linggih ide na dijo linggih ide sing jadelet ring nyali do gitu Moni ngamidil telapak kanan suku kewo Oritat kaleng medalang ni madan kawisesan jaran gadang kelawan yang jaran gadang pinako aji pengiwat uleng nijo ni patut dipedal uleng telapakan tangan jiwa tu kawisesan jaran gadang gadang silit maka pamit mapan pasak metu dan kawisesan aksara di sejeroni jarang dewa pemetun sing jadalan uwit saking silit gitu karang suung maka desti ni jani tongo si dewa jani rikalan lakar nasakang ni madan yoga kawisesani dijo patut di dewa ngerekak dijo patut di dewa ni madan nguncaran kawisesan pangsi de ngerekak di karang suong tu patut jani ni ngati maka wakanan utama yen rao sang bapo di madan wakana ni madan linggih hide sane utama dija sing jadelen diati tu gitu reng kuping tangan yen subuh pasca tasak kawisesan pangerehang dewa ditu di karang eswa ada cikna jek mukus kuping itu tutuk kawisesan utama sampai cuatamakunah tadi apa bisa yen subuh dewa bisa nuwaka masak metuan ni lengkara satuang apa sing jenenge kawisesan pengereh dewa ditu di ni madan ngkarangsung sampai wedha tu gitu guna kasih medal sakit itu lantas kasih daning pinunas dul melalapan pengereh dewa apa lakar besu kawisesan sakeluar madan guna pengasih guna sakeluar ni madan kegunaan tu lakar medal saking bebuahan di dewa Wilas guna wisesa yen subuh melantaran tasak aji pengerehang dewa ni apa kaki tangi dewa jutat aji pengasih subuh karang aku dah kena kengken kena olas asih lakan teka gitu mijil saking tulang
makanan nyana pamadon nyana ni madan guna olah sasih itu aji pengedar kita satuang banyak bagus tepuk ke anak lo elah guna ni tu tulang dia maka jani lingan itu jani eritat kala matuang ni madan gegunan guna pengasih adem gitu sama dengan apa uling tulang itu naga kuning aran ibu Ien suba ngaraksok si daning tatujon pacat yoga tasak biasa ni dewa pangrek dewa ditu di badan ingkawi sesan naga kuning pinaka pengil aku dah dewa lakar ngalih nak lo kengkean kewah kana ngalih nak lo jak sida naga kuning lakar ngawi sesayang tu kita naga api maka bahaya yen panco bayannya yen ni dewa lakar hambak lemadang yang naga api dosang kala yen pasak singidang bangubah yang kena guna naga api itu bisa edan bisa buduh meh urat arek anaknya yang kena kawisesan naga api itu gitu sakit hati ketelapakan suku dengan itulah karmedar percina wet sakeng telapakang lima dengan ke suku ke bais dengan ditu subang ngarangsuk sangyang naga gede itu gitu ngupas sari kuning namo ni boni madan kawisesan naga api bahaya satuang bapa mapan sida ngemedalan upas ni madan penyakit bahaya tong bedalang naga api sida edan wong edan jak urak adik sengingat kenapa do yang kena guna kita ngapa paru maka paling yen linge kawisesa ni naga api kita masih naga bagu kuning kita sama tang baput di pepalu di tulinge ide dah pusat maka medang yen lakar ngemedalang masang kuno naga api kelawan dengan naga kuning pemetun nana saken pusar tu gitu ni api ulas wegunan ipo ni subegunaning pengasih kapiolas bisa cepok yang dia ngomong jak sing kanti peng 3 peng 4 ngelemah sing nak lo cepok kan tepok kada opet jak dompet nangkel dia rap idewa kita kawisesan guna mas kelawan guna naga pia api welas bangkong buang ni supaya kena guna ni madan naga kuning kelawan naga mas
kengken yo cara bangkong buang tu anak keluk aning kena ke kita jak mau ceceh matar yang sing tepuk aning kenen gunung tu gitu. Maleng nyali mikil sakeng bapokongan nato ni madan guno bangkong buang tu sambat mapo besuling jauh uling di bobokongan tu pih yen tu manganen sing dingidang apa dak kasih ngidang udang tu betul mo kena kalem apa pusukan yen re dano dewa meli dewa linge kidene di jo sing jodolan di pepusokan tu betul bojo putih ini lantas ani madan kawi sesani tasakang idewa meli lantas si idewa ngadapang kita satuang bapa pasat ya ali guna pengasih pengeker kita teka di Arab idewa bendan laka tasak sinah ya laka dadi desti ni madan bojo putih yo gitu Pamodalyo maling dado pametun yo ne uleng di je ni jani apa lah karena cek uleng di wijah uleng di dada pametun kawi sesa ni madan bojo putih itu Pandestian donan ibu mularapan yo bisa dan di bojo putih kengkeng ulian ngalih pengeger ulian ngalih guna tuleng itu bengeng pesu penestian yo itu lo gitu anyaline makawahano jani satuang bapo linge idon dija dinyali pinak wakano ni madan linge to gitu sakeng gigir bojong ilang pandestian yen kawi sesane kaca pengsangkaning uleng gigir uleng tunun to gitu bojong selam kawi sesan yo to gitu ni Wate khaning mato kiwo ni ado jane di sejaran pasak waktu ado netro di mata ada putih mata tu gitu satuang bapa ni madan utamaning make kawi sesan metu kawi sesan saking netre putih mata neto tu gitu asaranani pandestian yen
naliang bapo satuang bapo to makejang metu sangkaning serano wit saking ponestian itu sejaroning tangkahemu Ring wijang, ring tangkah itu kau kan metu madan kau sesangan nyaline pena kewakano pina kepaling yanin dan satu amba podo dinyaliling hidup maka kampet larapan manglayang pinaka pemetunnya nejak dadak sara bisa mengkampit pangidang makepar gitu kau sisa naji pengiwan manut linging ngaji sastra nimadan calon narang satuan bapak silit maka pamedannya wit pametunnya jane satuang mapuling nija uling disilit masih itu pemetun kawisesan pusuh maka metu saking silet manyeng marwontan nang sarina malinge marwontaning pepusuhan gitu Jambruk alanipun iya naliang kawisesan di subana sida nasakang ponestian na diapo kawisesan pantawang jenis to subon madan aji jambruk berat so gitu malih ano aliak kunul na di subana lantas jambabra kawisesan makejang jakeliu baca keliak kadini panus lingning sastra ni jani ada anak bisa tadi liak gunul uling di jo penangkal bapol akar ngodado gitu wong angset maka apalin dekan maka pengawet pelingikan pemetuan imadan liak mundur medal kawisesan uling di pungsan wasu amidil telapak tangan suku tengah war medal wit sangkaning telapakan limene kenawan batis kenawan tuh gitu Andes kian emas ira lanturung bapaknya tuang ni madan aji pengiwan ri sejeroning larang ni madan penestian mas sirang tahu mas selam do gitu karena
yen wet pengawet penangkan nida kawisesan masirang uleng nija sinjadelen uleng dinyali tu gitu wang kang jalan yang madang maka jalaran pengawet kawisesan penestian maslam uleng nija uleng di bangkiang do benaling areng apa baru mawenan pemeton beda lingga wet sakeng peparu kelawanan sakeng bangkiang do gitu ya wong yang sad maka apa watannya iya naliang bapa wet dasar pemetu yata pemedanane sing jadelen do pantawang ini uling di fungsi kawisesan tu medal amas gade saranane pandestia pinako sarano tatua kelakar ngincapan haji penestian itu wet sarano yang dilihat mas gading suara areng apa podar bapon jani pameton kawisesan subro tabesan pakulon ido sangyang iswara lakar ojang bapa sarana areng mahadesti luar pengas tawat cepur kanang larakan haji penestian pinaka sarano lakar larmadan haji penestian pangliah kadeto gitu cangkem awanane madang pametun pangliakan sing jadelen wet uleng ditutup utawi uleng dicangkem naliang bapo do jani linggih kida maka pelinggian ida ijo melinggih di pepusuhan ida melinggih iswara dewanane do gitu ucap destipo perada yen raosan sarano nani ujang mapa kalau tak sebab karaosan desti perada do kebaosan sangkangan meja tak
Pamedal kawisesan ponestian paradah itu dijani lakar sambat apa maka cina medal uleng dija uleng disipah kepot pemedal ide do gitu paru linge kido ni jani ojang bapa linge kadituri sejaroning peparu nyaran goyang yen aliang yen subuh dewa pascat masak betuan kawisesan ni madan kawisesan ponestian paradah ni subuh ni madan aji pengeger jaran buyang do maka cikno sa pemedali de sakeng dija uleng dija kita sambat mapo ni uleng di telapakang lima ne kenawan pemedal kawisesan guna pengeger jaran guyang lu maka jalan arane matra maka jalan jane pina ke pemetu utawi pasak weton jane ojang bapa jaran irang panestian jaran guyang yaitu aji pengeger guna jaran guyang ruang jane nyen do masih aji pengeger jaran selam do pengeger makejang guna pengasih do betul marang nyali wangkong awan naneng madan wah medali do ni jani sama teng bapa do uleng di jo pamedal aji jaran selam utawi aji pengeger guna jaran guyang uleng di bangkiang secatengan inambanam ibusan soce kiwa satuang mapo aji pengeger jaran guyang apa seluar tau ni jani soce tengan ni jani satuang mapo apa pemetun pangereh ni jani apa yakar ngucap saranane pinake sarano lakar ngai ni madan penestian utawi aji guna jaran guyang jaran selam jaran gadang jaran kuning itu dok itu sambat tong bapa enocap udak sategal yen sidoi dewa pascat melarang ni madan pengerekan masak wetuang ni madan sastra ngano teng lungguh ni subuh madan haji pengliakan haji penestian pudak sedegal babawahan lenggani
buan alit kita satuang mapo rengang sariran manusia rengang sariran cening di joy do malingge sing jadalen to di bebuahan di joy do malingge dina nyali makalingan mawenan beda mau binayan sani satuang mapo melingeh keri sejeroning nyali tu mejang silat itu walengan pandas tiang pasak wetuannya medal saking silit tu nih nyen kau sesan penestian tualen tuadanan anu cak gunapi walas yen aliang sidoi dewa masak matuan sidoi dewa di madan nasakan penestian sinah sekama-kama olah sasih geguna nelakad guna pengeker tu nak yen ni lantas aji kegunaan ni aji penghasil sakit gener anak lepeh jak senyidang pegang ingat kene jak setato tu ingat senyidang sot tu gitu magana arena papu pernah anidoijo lingeh idone dijo sing jadelen di pepusukan yang samat mapa di buana alet pepusukan lingeh ido kone mata jani pesulan tas penestian sangkanen kawisesan ni dewa ngacapen mandan aji pengeger aji pengliak nuling di kuning mata do gitu rajuna areng apa yen alian bapa aji pengeger sani metu saking kuning mata ni subupeh wayah geguna aji pengasih ini aji rejuna inuk tu gitu guna nak aji pengasih ninyani samadang mapo ani metu wet sangkaning putih mata do gitu sesane orang dan jirang
Kaliang bapo orang bacakan aji penyalon narang dok eta. Nih subusan nikah kenia ngantuk ide. Walu nateng dirah dok eta nih. Yen raosang linge kidone dijo reng teleng ngati coke telingi idene aji kawisesan walu nateng dirah sarana Pinake sarana ni jane lakar ngulati aji penestian ini. Maka wes sesatenudo Kau tamaning kawisesan lakar pucuk kang idewa lakar kenyang idewa maka jalarane medal pinake wit idon jane lakar medal utawi pasak uwet toning wit saking buana le ayo medali doseng jadolet wit saking bongkol sipah kenawan Ratna manggali pilih walangas ni jani lakarojang bapo aji pengeger utawi pengasih Ratna mangali ni saking bang netra mijen uling dijo tuwit idone medal aji pengasih Ratna mangali uling di barak peninggalan bina maka panas tiang mawen binan yang gegelaran itu ri sejaroning nuwakang animadan ka penestiane bangka yen wit linge kita kena kita nedija ring bongkoling lidah kawisesan kuno Ratna mangali saking baton kakolongan ring cangkem adone madan celantek utawi batun kekolongan bitu supo kawisesan guna pengeger medal sirang
Nah kido ni madan kawisesan guno pengeger guno pengaseratno mangali wit medal sangkane kawisesan gegelaran idewe. Paro punang wakana Linge kido ni Dani sing jadelan linge kido ditudi peparu yang sambat mapun di buan alit ungsa dawanane aneje linge di peparu pemetun itu dijani sambat mapun uling di pusar ya tepung satu inarana sambian Yen ale darmaning penestian madan kawisesan pangliakan ne subun madan pangliakan sampian mas panestiane karuko sampian mas mapan wit pengiwan kapar tamu uling lijo pamedan uling penestian uling pangerekan do uling dituwi do medal bina gunaneng api welas mawin naji pangliakan sampian mas ni satu amapo mau benayan teken ni madan pengeger pengasih guna-guna do gitu yane makawan aku nengeng mata yen nido medal uling nijo sing jadelen uling kuninging mata pametun nido cangkem awanane malingo lingi kido ni janila karojang mapo uling di cangkem pametun nido wantah wek saking telenging nyali ditulingi ide nocap gendiawe yen raos ang bapor sejeronen kawisesan ni subun madan geni wirome batu irang agadong hipon lingge ya tegedong itu sing jadelet batu irang pina kegedong ide basi maka pina ke angin ide pemedal ya telawangan ane besi gitu
pinake kancing, pinake panegap kancing, tinggal besi petak tuh nih. Pangwisesan barang sepangan Nih jani ada manut denging sastra di sejeron yang kaputusan kawisesan pengiwan ada kebawasan barong sepak tuh. saking karena dengan mijel Yen pametun nimadan pangiwan barong sepak medali de saking je saking kopeng kenawan tau medali de malinggareng babuakan Or satuang mapo ring buan alet satuang mapo di joy do melingge di bebuahin manusia kambungan lingga kipan Yenri sejeron nusus wayah lingge kita di organ tubuh kita sama kemapo di kekembungan kenyit tu adanya nih. Padastian jaran aguyan Yen manut kawisesan nih jane wet pamedal saking kemih kekembungan tuh subuh madan aji jaran goyang sangkan mijel apakah bates tangan medali je idona di je wet saking telapakan suku telapakan bais di kenawan tau sapa medali teh calon narang maha biaya calon arang utawi aji calon arang sani dakating utama tur bahaya pisan saranane mahadesti Eri sejeronen serano nuaka ni madan kawisesan penestian ini saking badan kekolongan sing jadelen wantak ditu di pelantik ke kolong utawi batun ke kolong aneh bangka laya anak nih jane sadiang apa ngeraosan linggih hideun nih di bongkol layah hideun melinggih malepa gantongan huat
ngake lingik itu nih jani satuang bapa di pegantung wat masih de melingih tu kita. Sakelang silet awan nanging siramedal. Nih jani web siapa medal itu lah karojang bapa uling ni dia pemetun ni de uling di silet yang rawaseng di buana alit. Mareng ati pernah akhirah Ni jani ada aji pengiwan aji ponestia metunnya ne saking ati lakar satuang bapa. sakang tangan kiwa mejen Medali dah sing jadolen wet sangkaning telapak tangane di ketebot telapak limone kebot ena cangap genisa konang yen raosen ni subone madan kawisesan aji sekunang pangawisesan gunanipun metu sangkaning wet kawisesaning guna-guna seca kiwan nuwot uwat medali de saking soce kiwa soce ne kebot mata ne kebot terus kewat hatat koneng mejeleng guna piawalas nah terus jani kotot kuning itu lantas ada medal guna kapi olah utawi guna pengasih ingih kadia sapunika daging carita sani sampun unggahan di tiang ring YouTube Bro Yasa bida tayang daging kawisesan sani kebos kinucap aji calon arang wantah kadia sapunika penjangan malih di tiang pacangat toranaya iriki ring ambare lewat YouTube Yasa Bro pinaku sanani ngatur di tiang terlali titiang ngelung soragung sinampura maka kirang maka luput maka pemuput atau titiang sinap titiang untuk para mesanti Om Santi 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 Om